emphakathi wasePinari, emphakathi waseMpumalanga nonke. Gama lami ngimbongane wayizimendetswele labaningi bangadi labanye bangibita lo muhle wase MP. Into ngenta le video le sifisa kubuta kuMandla Msibi ukuthi sakwendani simndeni wami wabongane wayizimendetswele ngoba ngize ngidisable so kungenxa yakho kungenxa ukuthi ngathenga iroll nangithenga iroll ePinari ngiyo into lebese yabese iyahlupha ngoba kokucala ngithi ngithenga iroll mina ngikaze ngihambele ikhala lakho angikaze na one day ngafika ngacela lutho kuwe ikhala lakho mara mina namuhla ngikhona kuchwala ngichwaliswa nguwe ngikhona khona impesheni ngiholiswa nguwe impesheni yaGovernment. That is a very painful thing lo wangenayo empilweni yami. I decided ukuthi namuhla noma ngabe uyangibulala wendani Mandla Msibi ngibulale emphakathi wathi ukuthi ungibulele lo lokwende kona ungivisa abhlungu kwalinhloga imali yempesheni ngiyibona ibhale pension ekubeni mina ngimuntu otisebentela kube ngisebentela nyalo ngihambela amacala yamba so umphakathi lenzaba. Mandla Msibi ngathenga iroll 2023 ngoJanuary na iroll ngicela ngikhombele yona iroll yami lapha bhuti nangithenga iroll 2023 ngoJanuary nakusuka lapho uyasuka Mandla Msibi wena njani uthi ufuna imali 3500 rand le mali leyo sayitransferela weshe le mali leyo yokuthi iroll isebenze ePinari ngayikhipha le mali leyo ngampara bese becela ukuthenga le roll ucela kulungisa into encane ngoma second hand nasuka lapho ngitransferela abani uweshe ngatransfera 2500 same time cash ngatransfer kwasala 1000 suka lo 1000 loyo wabuya futhi wafuna kushoda malini ngatransfera 2500 kwasala 1000 nasuka lapho lo 1000 loyo angithi kude angithi ucela ukuthenga le roll uservice into nyala etikhona kubona imali kude uyakubona yasebe 70 roll bayiphahlata amafastero tithombe livela donke lapho le fasada lamafastero khona sekufuneka lo 1000 hawu ngiyagijima lo mfana bengimqashile ngiyaimandi into eziweni le uyakubona ukuthi kufuneka imali ukuthi siyasebenza ePinari solo mina angicedzisi le uyabona inyanga le 1 le ngidangifika khona ngena njani ngifika ngithi mina hawu niphahlata kanjani iroll bathi ya imali yafuneka yonke iphelele uyakubona ngisho ukuthi kana benganayo into ekhipha yabona ngatransfera futhi 500 rand ngihamba ngayipolice station ngafika ngavula liqala khona lokuqala uyakubona ngavula lapha la ngifika ipolice station ngavula iphoyisa lengalithola lapha lithi award wona ukuthi ePinari imali yabhadalo uyakubona angibe nenkinga ngisibina akusinkinga le nangithi ngiyaphuma same time ngicela ukusakhuluma ngibhalisale liqala lelo uyabona ngize ngiyabhoreka ngicathi ngingabafaki ngivele ngithi abafana beANC balapha ephayipini eziweni uyabona suka lapho into njengaleyo ngiyahamba nangithi ngiyaphuma labantu sekubafonile bathi siyathi ukuthi bose police station ngiyathula iqala ngililandzile ngiyahamba ngendlini khamba amalanga ngiyahamba futhi inyanga yesi2 bekunguJanuary lapho senyanga yesi2 babona ukurathi naku sengisebenza kubona ngisuke ngithenga umfana wami imofa yasuka inkinga nayo ke inkinga lekhulu uyakubona ngiyapostela ku Facebook ukuthi imoto ukuthi ngithengele umfana wami ngoba ngisupport yonke le minyaka uyabona jiki sekufuneka sekufuneka imali yemo protection fee uyakubona sekufuneka bo 1500 beda bovezi surprise nakuputhi beda thatha 1500 ekhala ngisapheza ikhipha lemfana akhona basabanika 1500 rand bafuna imali protection fee bathunywe nguMandla Msibi uyakubona sayikhipha le mali leyo endleleni nawuhlangana nabo uyakubona ngiyadlula lelo langa lelo sengi21 March lapho uyabona nangidlula emotweni bahledi kamaboda engidlula ngemoto ngibeka kosebenza ngitsebenza ngale vini yami iroll yasebenza eMandini kufika lapha nakufika kuphi kamaboda nangidlula lapha sidlula khona vele nasizichamuka la sibuya ukuthi isebenza khona bafika bathini ngiyadlula ngibabingelile nema reason nami lenge ngize ngibabingelele ngeke abuse ubhahla iroll yami ungikhithe kabhlungu yabona leli njalo sekufuna mina ngikubingelele ngiyandlula nangidlula lapho futhi nangizingithi sengihledi uyabona sebafona ya masotsha lambili uyawashiya lapha wabingelile utenda wena lapha Pinari utenda wena naSikomu lasikhothi insithu yakubona ngoba mina lekhala lami nawusuka la khala ubala likhaya ukuthi 1 2 uzofika ku 15 angathi mistake ngaMandla Msibi or le 16 likhala lakhe lelo uyakubona so masotsha alambile masotsha akhe sele ngitibuta kwala ukuthi okay right nilambe njani mina ngisebenzele yini ama protection end lifuna wona ngoba mina kahlahla ngeke ngikhiphe kubizikhipha ama protection ngoba le protection leni sina ifuna nini
nifuna njani ngoba lesikhali sisabenda sithi sebentela yonke leminyaka beningakaze nasiprotectance zawo nasinzinze ebusuku sitinzinzela sitambela ukuthi siyostoka amatamatisi siyostoka amakabishi basicasha abantu anikaze nenda njani nasiprotecta kithi uyakubona imali besitiluza latindleleni uyakubona into efana letho ukuthi uyahambe ebusuku never know ukuthi kwentekani uyabona njani uma vile apontshe ebusuku kude kunoprotector uyahamba risk impilo yakho ukuze for umndeni wakho ube right mara nini lapho seniyafika lena njani nithi lifuna imali protection fee kithi uyayivesisa lena so ngiyo into lebese siyangicaka ukuthi nifuna njani imali basimasotsha alambili kufona abantu lapho kufona Fitz veze wafonela mina direct athi yena kimi mina kufuna nginike amasotsha imali ngathi mina imali yani yefees uyakubona uthi amasotsha amandla msibe alambile akufuneki wena ubhizosulu utenda wena la mkhumula kheza la Scotsini uyakubona sibomakhelwane unekhala lakho les15 usuke khala mina ngana mistake les16 uyakubona so uma wena labafana basuka nema AK netibhamba bafike badubule lonke likhalami mhla ka21 March ngo10:08 Nzambama ebusuku sekusebusuku lapho yakubona mina ngithi ngiyavela ngithi role yami yachamuka abantu bami bemandi bathi tokubuya bathi tocheckisa irole yahlala ngizihlala lapha kimi yakubona nangivela kuvela bofisi bafika ngithi ibhamba shaya inhlavu bashaya kimi inhlavu yonke uyakubona le njalo so ngithi buta ukuthi mina yini into lengayenda kuwe na ngoba phela mina angikaze ngacela lutho kuwe empilweni yami sukela ngaqala ngikaze ifini ngahlala nawe before ngata kuwe kumbe ngakuposta kumbe ngathi lokubi ngawe ngento lengitibuta yona leyo naku bafana baqhamuka batodubula endlini ekubeni bangifonele lelo langa lelo 21 March bathi sidoda wona ufuna ukunika masotsha imali awufuna ibhadala ama protection fee uyakubona ngilendo le yashiwo nguvisi kimi afona ngefoni yamaboda bikanabo kumaboda nabo bangibada bafana labo emagama ngiyababona lapha uyakubona so ngiyinto lengitibuta yona ukuthi nakufika lelo langa lelo uyakubona ngofuna le protection fee then mina ngibhadala ama-protection ani masotsha alambile abani uyabona le njalo bathi sidoda ebusuku uyabona nabeta lelo langa ebusuku bafika badubula kule bantwana bathi sikhale kuvula sivalo badubula ngivala sivalo fast ngiyafona ngifonela mngani ngithi ba fast shesha kusheshe efonela amaphoyisa lesikhani ngisathatha abantwana ngithi ngiyabathatha abantwana bashaya inhlavu ngenhlanhla labantwana basinza ngoba bekunemshini apha ekamereni lawo wekuwashada impahla ngubekile bashaya baphonya labantwana sinalo umfati sithatha abantwana bavela bo surprise na boots nalabo abanye bafake emakhupha head uyakubona le njalo okay kuyafika lapho badubula yonke indlu fast pass baphuma amaphoyisa sekakhona ngicela inamba yakhe emaphoyiseni ngithi Mandla Msibi ngithi amaphoyisa ngicela ningiphi inamba yaMandla Msibi basuka banginika inamba yabani yaMandla Msibi ngiyafona Mandla Msibi nidubulelani bafana bakho endlini ekhalami ngoba nabo bebala uthi nabuya ngo10 kusasa sitokhuluma awudihluphi ukuthi hey angiyathi leyo wathi uyabona buya sasatokhuluma siyasuka nemndeni siyathathana nemndeni siyahamba besitabo 5 siyahamba sonke nabo mamncane wami stepmother sami gogo wami ubhuti wami yabona siyahamba siyale ku so ufika ini so ufuna ukuthi ukhlathi yini inkinga nasifika lapha uthi wena mina angikubingeleli bohleti kamadrada uyibona ngiyendo lokhatshela mina yona nginebe stepmother sami lapha nabo gogo wami nalabafana basekhaya uthi wena mina angikubingeleli yindzaba ngakubingeleli nami nginemarizi nami ngeke ngize ngikubingelele and ndibuta usibonke abantu balabinari yindzaba labangakubingeleli ungabadubuli bona ningabadubuli angikaze ngone even nafuthi angikaze ngawukhuluma angikaze mina ngisho nalinye ilanga ngathi yawona yinja kumbe ngabhala bo Facebook mina ngiposta i-business majumping cassette ami mathende ami mandi ami ngento into ngiposta letho so ngidibuta ukuthi wena na uthi wena mina angikubingeleli ngaxolisa ngoba road yami wathi ubosa uyifuna icommand kuphi eziweni ngoba mina ngifuna ibhadala imali angithi akusinkinga uyakubona kunjalo so then after lokho sengithi hayi akunankinga khulileka salikhulileka irole ehambi yosebenza eziweni uyakubona ngoba nibona ukuthi iqala selivulekile uyayibona le njalo angirabisa iqala angibe nenzaba ngilandzile uyakubona nefana letho kusuke lapho futhi nento njani nithulise kancane nithulise nami ngiyathi relax ngicanga nanzaba lemaqala uyakubona bahamba ama therapist uyabona ukuthi engqondo ibulaleke angibi nenkinga angihambeli maqala ukuthi kudujulelile uyabona ma attempted murder abantwana bekafuna babulawe endlini sibulawe simndeni sathi ithulela thina asibi nenkinga sathi sebentela ngiyasebentela niyaphinza 2024 futhi niyabuya futhi uyakubona bachamuka abafana umntulitso uyangikhipha ngekholi uyangikhipha ngekholi umntu uthi lena ebhuti ngawukhulumisa ngi3 ekseni ngawukhulumisa vele bekusikhathi sami ukuthi ngiphume nginama customer amaningi uyakubona vele bengilungisele bengivukile uyakubona xa ukukhulumisa la ngaphandle kubalekile bhuti uyakubona ngiyaphuma ngirelaxile ngoba ngithini umntwana babulu omncane uyakubona
nangithi ngiyaphuma ngaphandle futhi khona lapho lelo langa lelo 2024 na 7 April uyakubona ngiyaphuma nangiphuma ngaphandle lelo langa lelo kwente kanjani ngithola surprise ukwazi ama-video roll nakwazi ama-video roll hawu ngithi inhlamba ngithi ipotlight ebhekana nami yakubona ye-surprise yini inkinga bafana sokwazelani ama-video roll uthi surprise ya uSimandla Msibi ufuna kushaye mhla ka 9 ubusofektsala wena ngithi mina angeke phela wena lokhu ulana uyabona ulana uwedwana udzayela labaye babhacile ngithi uyahlanyona mfana ngamshaya ngembanga ngithi kwamfana mara yini ngoba ngujwayele nathi kwemusic video ngikudzala benguveta ngikuthatha ngithi ngikhomba indlela uyakubona uthi baba ngithi mina bathe wena jaja mina ngeke ngize ngikwende lutho washo surprise njalo athi ngeke ngize ngente lutho ngikuthashe Grootman ngiyakuhlonipha uyakubona futhi ngisathi ngikhuluma na surprise bavela bangikapa lehloko la uyabona lehloko la bangikapa shana inhloko la into ekseni uyakubona bakapa la yabona konke la bangikapa la uyibona lento na amatinyo na kude yabona njengoba babona amatinyo angekho so bakaphi la bashakwa vuleka kwathi bakapa konke nala uyabona la kune operation la bayende 2 times esibhedlela mloma akakhamisa wala gcina akhamisa wakati akhanyisa angithi nya angithi hayana akhamisa mlomo operation failed kay 2 uyibona into le njengaleyo solo mina ngifela ina ngoba phela mina ngikaze ngakuthuka ku angikaze ngita kuwe mina ekhala lakho uyibone le njalo na usuka wona ngiyahamba bangithatha umfati wami bangithatha nabo ubhuti wakhona bangithatha bangumixa esibhedlela uyakubona kusasa sokhona sesibhedlela wena uyibona na ufika esibhedlela sokhona lapha kude lokubidile uyakubona hayi into ninika imali yani imali ukuthi wena udokhona bakhona imndeni bakhona yini bakhona kuma transport mina ku ICU leso sikhathi leso ngiyakubona fifile kancane yabona uyakhuluma kancane yakubona angikuva lokho bangitshela after sengiphumile ka ICU ukuthi okay bothi uyakubona manje sikhani ukhona ka ICU ngubonile uyabona eJapan kuwele tsena ngobe ngififiyela uyabona le njalo ukhipha imali yani le mali bafana kwabathuma ngithi ujongo bangjalo angithi okay usoyathi kubatali bama kwabathuma bafana batitela angithi yani le mali uyayikhipha la kusasa sezigidi so wathi njalo nakuthi mina labafana bakho bafikile ebusuku ngo3 uyibona lenkinga nayo ke kuyala sehlupha khona uyabo kusuka lapho uthi nakho na sekuphuma lapho sekufuna siphume kuphi siphume yasekuphume esibhedlela ngibuye sitokhuluma ekhala lakho uyabona bekufuna ngento operation kwesi2 ngathi no ngathi yabo dokotela ngathi ngicela ukuthi ningimike ngabe into pheze ngibuye Monday bathi bekuyi Friday bangibhukhela uSmonday ngiyo operation futhi bathi no akunankinga mahamba uduphenza ubuye futhi kushaya Monday ikusitho khona ukuthi ube sokhona utokhona kwenda yini ioperation ngihamba ngasatha umndeni bangithatha bangiphakamisa ngoba ngikhona ikhamba ngale nduku le ngihamba ngayo le nduku yami le uyakubona le nangisuka lapho ngena njani ngiyashona kuphi sihamba siyekhala lakho sifike ekhala lakho siyofika siyoxolisa ngenteni na ngizemile ngingenele futhi ebusuku uyibona lenkinga ngikwendeni na ngize ngongena ebusuku uthi na labafana abanemona ukuthi uyaphumelela wenda imali over wena kude lokwendile mfana uyakubona sethula size sihamba ngala sonke ukuthi njani manje uyakubona bafana bahlidi khona lapha egedini lakho labafana labangenile lapha kimi uyayibona le njalo ngiyathula ngemva buhlungu bangiphakamisa sangena emotweni siyajika ngihamba ngesibhedlela ngoma operation fika operation nakona still yafail operation basimloba ngewu7 ngiyokhamisa ngidla midoko nje ukungibona kuphela ngidla inyama ngidla into yokusinza yokulima ngikhamise kude uyabona le njalo ibhlungu kakhulu into le njengaleyo uyakubona ngiyahamba sengiyaphiza ngiyabuya futhi ngibuya kuphi sengibuya esibhedlela uthini lapho utoka ke mfuthi uyafona shothi bakutshela abantu ukuthi hayi ubuyile sokhona la khapha lakhe uyasuka uthi ekhalami straight uthi bhuti ya manje asikhulume phela lelicala ungachubeki nalo umuntu thatha le role yakho isebende emgwaqini ithele mandi emgwaqini kuprayer imigwaqo uyabona into prayer imigwaqo lelicala liyekele phela uyibona utshela mina uhamba nakhila gakho kude la kukhuluma lokho wrong game into le wayenda wavela wahlalela eceleni wavela wakhuluma wena wathi wena uthatha irole isebende kumbe nawe bengifuna imali uthatha imali ngathi mina ngimtsala mina into le ngito kutshela yona maqala kude lento erabisa nanyalo njengoba ngenda le video ngiyathi uzama ukungiretnisha kwenye imphakathi usuke wadi lento lena soyimixana secourt ubufakazi bonke njengoba ngikukhulumile ukubhalisile ku right akusinkinga uyakubona na ufuna ungibulala ngibulala kwakho it's fine Premier Amandla Ndlovu Makhusha MEC of Safety and Security into lebalekile mntana sekhaya never give up well mina ngazi ngaka Amandla Msibi ucela lutho makhaya yami lengiwakhile imoto tama roll yami ngithengele wona ngathengela mina ngimncane at my age ngina 34 years old ngithengele indoda mntonke
uyayibona angaze ngocela lutho angaze ngayekhala lakhe ngoba vele yana ngocela something ngekhala lakhe ngithi izathu ukuthi yena ude kimi ekhalami uyayibona lokuthi yena abantu odubule ekhalami then esikhani eta kimi athini athi nasikhulume licala liphele uyakubona tukwaloko sesibedlela konke lapho bekafona athi ngabali amagama akhe mina uyakubona afonela ifoni and ifoni bese ngitshintshile ngisebenzisa number is2 uyakubona uzokhetha enye selendlini uyakubona uthi uthole kuphi ngithole lo mntwana wasekhaya angathi uzithe kulapho uyakubona uyafona ngabali amagama ami wena uyakubona ngiyasho mina so ngiyamtshela angeke ngibale amagama even ngaze ngaphuma esibedlela solo ngikhona ngiphumile kude igama lakhe lengisho khona ukuthi ngimbala khona ngiyatithulela but ngicaka ukuthi kanjani uma wena uhambela amaqala uthi wena abafana bakhange baze bagwetshwe wena abafana bakabagwetshwe mina ngichwalile ngihola imali ya government bantu abami bahamba esikoleni baye esikoleni baya khona lesikoleni bapheze babuye bathole babe uhlidi endlini liso lami alibone liyi1 uyakubonile njengale mhlathi ufile iright ama $70 uyakubona iyaloka ngase ngashayisa ngemoto lengasekela mfati wami evisisi ngashayisa lenye imoto nithi ngenhlahla ngoba lo babe ngasathi isitolo sonke usinake intana wathi akunankinga hamba phela ngidodilungisela uyabona nasebusuku kemalanga ngiyinto lencaka ukuthi okay njenganyalo khambela abaqala liyangena njengamhla ka17 June nini every day nidubula ibhamu ededini ekhalami nidubula njani bonke umakhelwa nakuthinga ukuthi umuntu like ikhotho nangafuna nebufakazi but ofike babuthe umakhelwa noma ngimuphi bathi abadubula ekhala lomfana egedini na ebusuku batosha ukuthi uyadubula ebusuku bafike badubule bamemede wona inja kuchubekela lamacala ukudubula ufe wona tibam nangihamba ngithi ngiyothenga kudla bahamba sehamba nemfati nebantwana sothenga kudla lethi nawudlula futhi yakho na inja sokukhomba la kubacala kwakho wena sokubulala thina emaposti bafana beposti bafana becommand ebonile njalo ngitibude ukuthi ngakwendani nami Sipho ngoba mina angaze ngihlale nawo even itender angiyado by apply kanjani angiyifuni futhi mina ngithi joyelele bile ticulela tinodamsa bo Moses njengoba ngasayila bo Moses uyakubona so ngithi nifana that lo funeral bo Moses ngangifuni mara Moses wa discover ngimle ngamenda umculo ukuthi komfuneral bo Moses senguwe mina epinari bayathi bonke ukuthi Moses wasetwa ngimi mara wena sengukuthi komculo wami mandla ami uyakubona Moses waphakamisa ngimi still naloko ngifela lokho futhi uyakubona anginankinga konke lokho ngikubala so ngiyinto leyikhona leyo Mandla Dlovu Makhushe ngicela nisincedzeni angeke ngitsiniwe mina ngiyabonga imanager yami ulomulo uBongani Litswele shout out to him speed recover abe right umngane wami